Nsellmelkom u nilqakom għal-iktar Minecraft. So, l-lejla għadda u l-ħagġbar daqxejn iktar wood, pero kont ser qed nagħmlu imma t-testa dak nħalli għal-lejl. Sawa, l-affarijiet li rrid nagħmel dalodu, permettili, għax daħlet li friend request fuq Facebook. L-ewwel ħaġa li rrid nagħmel żgur hija din. Xi ħaġa bidli l-attenzjoni u thank you very much. I swear, illi iċċekkjajta qabel biex nara, pero mhumiex qegħdin alphabetical order kif qed taraw. A, C, D, E, C, P, E, C, E, U, E, S, F, G, H, M, I. Wasalt saw, what L, M, alright, ma diskuża. Alright, pero ma kienux alphabetical order, u ma rajtomx wasalt ximkien saw, naħseb, għat memx Malti, u skoprejt li hemm il-lingwa Maltija. So thank you very much, lest. Inkompli bil-Malti. From now on, ħadċekin items. Bajda, injam, ġilda, il-ġilda. Ġib it-tikka ta' I'm impressed. Very impressed. Alright, so, naqqadda xejżiet injam malaj. Arro kem saplings? Jow aħjar? Zar. So, ħanqatta daqxej bizlest in-jom. Very well. Għajman, disabling. Għax nixtieq inżomm. L-ammont ta' siġar l-istess, fit ma nixtieqx naħallat. Ma nixtieq kux tifmuni. Ma nixtieqx naħalli l-istess tip ta' siġra kull imkien. So, if you know what I mean. Okay, let's keep going. Kemm jintajjeb. Okidoki. Amxi sapling. Alright, so, feħalejna l-aħħar episodju. Id-dar kif għadna kważi lesta. Insomma, lesta. Badax nixin qed nifitta x'dinja hardcore, jekk tagħmel sabiħ aktar ħadd dispjaċini wara l-immuta. Oh yes, għadna ħajjin. Episode 5, is it? Alright, ħaġa ħar l-importanti nagħmel issa. Daw kamel hemmhekk bil-lest. Ħaġa ħar importanti li nagħmel. Torches għandi. Nope. Hemm noqa' torches. Jew aħjar. Stikka. X'baż bil-Malti faham. Torċa. It-torċa. Please, please. M'hemmx politika. So, where was I? Laħan għamel hija din. L-lejli għadda sponjaw l-mostri. So, marx nerġentijom iċ-ċans. So, wahdaw. I'm starving dal-waqtaw. Excellent. Do you think that's enough, Ken? I doubt it. Pero ma rridx jisponjaw li mostri, speċjalment creepers. Noħroġ fil-ħodu minn ġod bib ngħid what a beautiful day. Jaqa' creeper fuq rasi le. I don't want that. Is that a doggy? I don't care. So, back to base. Alright, x'nistgħu nagħmlu iżjed dal-ħodu kif għandna ix-xemx quddiem wiċċna. Jien kont qed naħseb illi nibdew nippreparaw naqra area biex nagħmlu farm. Damn it. L-ħar tħol ġewwa, ħallija. Il-farm naħsbu għal darba oħra għax għandi idea ħjar anzi x'nagħmlu bil-farm. Mela. Back home. Ma niklu xi ħaġa tajba. Rdu sajru għaw Sajjarlu. Jina sab għal-farm ħajar nagħmlu ta'. Ma għana nistid-dar l-ewwel issa. Għalissa għandix nikol. Nix għamont bil-ġu. Come on.
Alright, so spiċċanna linja. Ah, man, kemm nobot nħalli nofs leħja, pero id-dar eddu shape. Issa. Laħ nagħmel xi ħaġa li jilni biex nagħmilha żmien. Bżejtek ta' Jilna jtirt nagħmilha di. Għanu ċans biex nagħmilha. Fantastic. Għandi 8. U daw jgħidulhom ċint. ċint. Awesome, ċint is awesome. Alright, so, nagħmluh minn hemm. U nagħmluh hekk. Nagħmluh hekk. Sa jkun nista' naqbel sew, imma sa m'hemmx tagħmel is-segġi. Oh, crap. Dejjem xtaqt nagħmlu da. So, let's do this, man. B'serjetà? Alright. U għamilt linfa. Ejwa, għaġbitni, għal-qalbi. Vera naqbas naħbat rasi maħħa. Imma insomma xejlar. Whatever. Jina qra fjakka. Uff, ma... Jena profi ħaġa oħra, zom. Għana profi ħaġa oħra, narek taħdimx. Għana speċat li Lex u ħana raw xejdu la mannara, please jgħidu la mannara. Mannara tal-ġebel. Bis-sens. Jien naf jivvintaw l isemmu xi ħaġa oħra. Mela, okej. Ħaraw kif tidher kieku nagħmluha hekk, ma nafx ta' nipprova. Kieku għamilniha hekk. U għamilna t-torches fil-ġnub hekk. Naħseb tajba wkoll tiġi ta' nara. Laqas jaqbdu t-torches mal-ġnub. Suck it. Ah, man. Ma jaqbdux it-torches mal-ġnub. So it's useless. No problem. Aħna ma qattajċ is-saqaf. U tfajt il-ġebla fuq saqajja. Oh, għandi torċa fuq għasax noħda. Kemm jien qasir. In real life. Tisma' xagħti passeġġa barra. Yes, I'm awesome. Where was I? Kondet namel il-dak. So, man, etna t ċans forsi jisbaħ minn arma noqot. Qed jisbaħ infatt, naħsebu. Which is good. Hell yeah. Hell to the yeah. Mux qed jisbaħ, sawat nara jew le? Nope. N-O-P-E. Let's sleep. Alright. Hemm xi monsters barra? Of course there are. Ken, this is Minecraft. Of course there's... Kif mawx? Man. Għarom xjaqbdu. Għamek għamna skeletons, bully. I need some bone meal. Għammur ta' li jom nħaq. Hopp, għammur għal jom. Caution, Ken. With great caution. Tlaqna, barra! Xqata tani dak l-effett. Ja demels. Alright. Ħana attakka ħadbrimba għax għandi bżon strings. Issa biex nkun nista' nibda nispara naqra villagers. Boja! 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 No, 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 no! No, 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 no! Well, l-istra l-loba, what a very good timing. Alright. Thank you. Now, ekki now. Ma qabad nil-bard, bis-serita, għawek. Diħat l teħel. Għax, għet nimxu għet ġenera d-dinja naħseb jew xi ħaġa ma nafx. I don't know. Take it easy again, take it easy. Don't stress out. Oh, man. Wow. Oh, mar saqċad nilaw. And... Cola, 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 cola. Ah, more bones, thank you. Oh, jgħad vera post eżatt jena f'dillu, għax viċin tal-jungle, viċin tal-caves, viċin tal-bahar. Oh, come on. Thank you.
Għaxek għalt li biex najt il-mami thank you. Alright, so... Mhm. Tajjeb, għatta kien. Urti mur nġbor iżjed injam ħana stedi klart. Jek tisimaw xie għajduli. Postjaw li komment isfel. Għatajduli. Ah, man, come on. Mux bitċajen. Nejt nibda naqal quest insib line. Xaħat bitbajda. Min bitbajda? Thank you. Sibu min bitbajda. Min bitbajda? Allos. Min bitbajda? Who's a good chicken? I don't know. I heard an egg pop out of a butt. Pok. Alright, memx għamel. So, kif għadu fil-ħodu? Għanilħa. Oh, come here, tree. Thank you. Naqqa saplins. Oh man, kif imtlejt bid-dirt. Tajt nużaħ. But, we'll see. Jekk minn is-ser żball, l-affarijiet qabel ma jiddisponjaw bħal saplings jew l-items tiegħek meta tmut. Jekk minn is-ser żball 5 minutes jagħmlu qabel ma jiddisponjaw. But I could be wrong. Mela, alright, so. Okay. ħanamel il-farm nilħaq. Għal kem saplings.